جاردن صلاف تماشاوان نجام برس صوفي برسكما دي اواد نهادا نافارفين جريلاين بيكي كدا بيغمان بتني خلكي بارچه كردستاني نه بتني خلكي باكوري كردستاني نه دنافارفين جريلان دا خلكي باكور هي خلكي باشوري كردستاني هي خلكي روشالات هي بيغمان خلكي روشاوي كردستاني هي ميناكي كشوانتو دهمان دم دا نتوين دنجي هنا کسین اروپی هنه کسین عرب هنه گلو ددمه که دا اگر و گری لاین خواه کشان پیواجهاشتی کفتت قناقه کدن دا آیا او کسین دن اوین پارچین دن جبلی باکوری کردستانه دناوا رفین گری لان دا و چاره نویسان چو بگلو بله هپا جهزه کی نتویه و پاکجی رخصتك انترناسيونال رخصتك كومالجيه شبوه وكنا جواكك اخلاقي بوليتيك تتكوشه هدفي خوي انساني قال لك مازن هنا شبوه مروهيه ازاديه شبوه مروهيه وكهويه دناف قالان دبينه هر کسی که گو و فلسفه باور کرده تیتولی پاک کرده و هر کسی که دا خواهی خواهی تا کشینا چکداری هبه دناف رفیع بگذجه دگره راستی دیالی ده پر هزکی دولمندر yani zaman bigre, lehça bigre, çandan bigre yani ki pir mozaik ke hepege ama hezeki çekdare disiplinek hoşi he duruşlat navinde meru hevideki go rastici serdemek ki go pevisti qat biçekan u bişerne de serdemek ki go insan karibin xo ifade bikin karibin xobin zaman siyaseti bikin همه ما فيوان سوازين ديمقراطيك واشتيانه بينستان لانها هند بينن كردستان هيش هريمك جرمه وقال لك حسابي هريمي وانا بنا تغيير سر كردستاني هنا وإيريشي هنا السريو اساسي بقاسي وإيريش سر قال لك كرد هبن بفيشي وازيان فيشي وازي وهبقا كبه وهبقا وديسا هر شهر برشا اندام توليب yani dema go am tevli HPG bun, am tevli PKK bun, jibu Bakuri Kurdistan, jibu Başuri Kurdistan tevli ne bun. Jibu geli Kurd am tevli bun. HPG na coğrafyaki muhaddede, na am bizim perçaki Kurdistaniye. Yani her dere ki go iriş ser geli Kurd bey, ser civaka Kurd bey, ser nırxi Kurdan bey. Haber pisyar dibinin. Seriyo esası naha HPG şeyvazı tekuşina HPG ve ku şeyvazı küdemin ders kefpiş. يعني بقاسي جو سوز ددن بقاسي جو اوجي تينز مود بجعربين بمقن تي معناه جو شانسي جو كرد با كوري كردستاني السياسات يمكن بالشوازن السياسي تكوشينا خو بكن او امكانه يدرك يعني جارك الدوله تازمي وقت شي بو بله خبطه بتر قد تذكريه دي چارچوبه با كوري كردستان دا يعني HPG بتر لهم برارتشا تركيا شردكه و بتر چالاكينه با كوري كردستان دا HPG زك الجغرافيا رشلات انا حمي حركتك وأذن كان يواجه هنا سريع أساسي يعني وصار جغرافيا كبلي إلا بعض جغرافيا هي هبقة تيدا بتشكوانينا يعني نهال نقول برياري هاتنا قرتن نقول رمايا سيروكاتي بلكي تبيش روجي دي باش دكشان تكفي روجا وامنده الجغرافيا دي كردستاني هنا جغرافيا رجلات ناهين هي مسألة لشكرينا مسألة أمنينا أما وقت مقول يعني شكل الربازي تكوشيني دنجي هنا يعني جواك كي اخلاقي بوليتيك هذا باراستنا جوهري هذا كي اساس اول شربك انجي بتشك بنا يعني مطلقه وشوازه كي تكوشين جوير لي تركيا بحثي كي بيفاجو ديك بحثي بيفاجو تشك دانينا بكي ديك عبد الله جلانجي دبيجا ايدي دما سياسته دما شهر بداوي بو يبغمان دميرتاج دبيجا صدي نوتونه شهر بيفاجو شهر بو بدس خصنا فان بداوي بو تو دبيجي دم ام باج وتكشينين لدفرندن بجي دبين كواتا كل غوري اخفتنا تبه يعني تشك دانينا بكي تشتكي مستحيله نه مستحيل ام تشك وكو اراج دبينن وسيله دبينن انجي امور دبين تشك جبو ما هدف يعني لشونك جو حقسزي هبه يريش بتشك هبه ام بتشك خو باريس تسردمك جو قال كرد ازاد ببه وهريش لسر قال كردستان رابن اذا مي بيستي بتشك ناك اما امن هاند وسردم دني هي دارم او سردمات شي ببه وجبو جو سردم شي ببه ام تيت كوش
şerê me jî desasê xwe ji bo wê bû. Yani gelê Kurd azad bû tê êrîş li ser tune bin. Yani pêwîstî بليزناتا اگر جير هر باندوريه كي بل جير هندي بك معلومات روشه خراب بروفاجي جيش بن جير هر باندوريه كي به نامه كلي امراليات بحث چكدانينا پكي كير چكدانينا هزين پاراسنا گل هپكي كير گلو هين هيا چاند دي پابندي بن بتايبتي دنا دا چكدانينا هيا چاند باندوري دي هب Bəli. Bêguman ev çeka me erzan negirtin. û bê sebeb jî me negirtin. Her sebeb hebûn. Heta gu ev sebeba hebe wê çek jî hebe ev yek. Di do danînên zamanat lazim in. Asisiya rastî jî di alê psikolojîk de ev e da qurtandên an jî em bîn hezm kirin zor e. Ji bo vê pêvajiyekê ixnayê lazim e. Yani wextê ku biryar divê derbarê derket, em ku hep em konferansê xwe bikin, em civînê xwe bikin û em li ser vê rêbaziyê nîqaş kin. Ama di gelek fermandarî hepeke ecek ji wan. Yani zamanat mühim in. Di do hepeke bi serokapov girê daye. û rewşa serokapov helwestê dewleta Tirk li hember serokapov ji bo hepeke meselekê esas. Ev de xwast kin got di firsetekî uygun de, di pêvajoyekî münasip de got serokapov bilfiil yani fiiliyen di hindirê diyalogê de bimere. Yani wisa bi namê zehmet e, mesela namakî hat kaxeteke tê bixwînin. Ya ma serokapov bi xwe pêwîst e nîqaş bike. بله پرسکی دن اوه دنها دا عبدالله اوجلان بگمان زندانی کریه زندانی معبد لگور قانون ترکیه کسی که امضای نوی ناخوه امضای نوی جبر کو کسی که محکومه دیدم که دا کو جهک جینینه کو با آزادی بکار به خلکی ببینه بکار به روزانه پیواژه بشوپینه گلو او بياننامه الامرالي دهن دنها بيدا كو تركيا اف بياننامهات اگر بس كيف روجه اف بياننامهات روش كيف اراسه كدن دا اگر حكومه تركيا نيته جديده ما بواشتيه و في فرصه استقلال كه و نامن دن باوين جدا جدا نما بشينه قالوا هيا كان دي ديفان نما مصداقيتها و بيوستين شي بكن كو فعلا او روشه بروفاجينه به اجبو في لازم ديداري جسرو كابوتشيب Yani hatta tiştê got gelek fermandarî hepeke jî werbêjin. Bê guman dewleta Tirk bawer nakim cesaret bike yani serokapov insanekî azad di çi rewşê de ve yani îradakî me zindanî şandan û ev e 14 sal vê îradê de nîşan. Tecrîb serkirin, pîvajiyekî ji her daînê dan me şandin, tezîb lê kirin, ew kirin hevdîtî navî bi muhamiyar bi abuqatar qeta kirin lê dîsa serokapov di helwestê xwe de îradebûna xwe de israra xwe di tekoşînê û di azadiya gelê Kurd de ispat kir yani. İmtihana re derbas bi serokapov. Gelê Kurd jî eger 2 milyon insan bê nîqaş bike yani dibe serokapov çi got ev e encamê imtihanê mezin bûn. Encamê pîvajiyê dirêj bûn. Li ser esasî dîdarî gel serokapov pêwîst nama serokatiyê ne tenê wekû KCK an jî wekû Ewropa an jî BDP bersiv davê. Me nerînên serokapov û encamê an jî em bêjin fikrî wî ê di namê de hatiye me hemû yani rêxistinê Kurd re heta şexsiyetê Kurd re rewşenbîra re par kir û hûn dizanin Hevalê Cemal bi we çapemeniyê re jî birêz par kir. Ev e nerînek. û rastî jî ev mesulîyetekî tarîxî dîrokî bi taybet Başûrê Kurdistan û rêxistinê Başûrê Kurdistan madem kî piştgirî dan vê pêvajî û bi salan ew jî dibêjin me bawerî heye got bi aşîtiyane çareserî çêbû em ê piştgiriyê jî veribin. Ev e dixibin mesulîyetekê de. Yani mesulîyetekî divê ber got ne cihekî em li Efrîqya şer nakin. Ev hêzî girêla jî naçe Efrîqa. Evezi Grillat Kurdistan de. Başûrê Kurdistan alaqedar dikir û Javayê Kurdistan alaqedar dikir û Jilatê Kurdistan, Bakurê Kurdistan ber wê her rêxistinekî siyasî got piştgirî da vê pêvajiyê imza xwe li bin piştgiriya vê pêvajiyê kir. Mesuliyet dike ser milî. Di asta yekîtiyana tewî de, di asta em bijin hestê netewî de mesuliyetek wayî lazim e gur vê mesuliyetê tev bigerin. Yani piştgirî bidin me. Bi Erebî dibe insir exaka zalîmen ew mezlûmen.
Seroka bu vapevaje bnave Kurda dest bikri. Wazi imza xwal ben xist anjî piştgirî dan wê demê erkî wajî hene mesuliyetê wajî. Aliyên Başûrê Kurdistanê ke niha erd di destê wan de niha Başûrê Kurdistanê beşeke zor azad e niha da bêguman wan îlaqatên xwe yên siyasî yên aborî yên çandî di gel Tirkiye de li ser astekê bilind heye. Gelo hîn wekû tevgera PKK hûn çawa temaşayî halwîstê aliyên bi bandorên Başûrê Kurdistanê dikin? Bigiştî darî mebdeyî di piştkerî niye ama ne bes. Wekû. Yani wekû çûn mesela em bijin ne tenê coğrafya. Yani mesela ev coğrafya gu êrişê hewayî lê çê dibin bigiştî ekseriyetê wê li ser Başûrê Kurdistanê çê dibin. û ev e tecawuzekî li ser Başûrê Kurdistan û li ser coğrafya Iraqê ev yek. Di do êrişekî li hember Kurda ye. Li hember ciwanê Kurd e yani. Li ser wî esasî mesulîyetekî hikûmeta herêm jî heye got vêna hiceta wa çi bû berê di got ji erdê Başûr ji erdê herêma Kurdistan êrişî ser Bakurê Kurdistanê dikin ser Tirkiye dikin. Waniye ji ber wê di got em jî heqê me xwe müdafaa bikin. Name êrîş sekinandin. Eğer ev jî êrîş bikin pêwîst e helwestekî ekîd ji hêla hikûmeta herêmê vê li hember van êrîşa bibe. Ev yek. Di do îlaqatê xwe siyasî hene. Piştgirî lazim e bidin vî. Yani ev mesela kînetewî mesela Bakurê Kurdistanê acî mesela PKK tenînin. Mesela Kurd di Bakurê Kurdistanê hemû Kurda alaqadar dikin. Perçî herî mezin di Kurdistanê de ye hejmara nüfusa Kurdan nevî zêdetir li Bakurê Kurdistanê. Yani qabilê Kurd li vê derê an jî Rojavayê Kurdistanê bêjin em azad bin ev erdê me ama meşhûr bi Kurdê Diyarbekirê nîn ya Amedê nîn. Bele pirseke giring e dîtnata hikûmeta Herêma Kurdistanê aliyên peywendîdarên Başûrê Kurdistanê gelo weraqayekî wasa bi dest de heye gelo îmkaniyetên wasa hene bikarbin van hêrişên hewayî artişa Tirkiye bû ser deverên Başûrê Kurdistanê taybetî deverên Sunûrî ku bi sedan gund han neva bi dahan sal hat navalakirin dîtnata ew dikarin tiştekî wisa bikin? Yani hêza wahî tune ew zêde ne meseleyê helwest me me. Ma PKK hêza xwe ew qas dünya hevdî hember xwe ew qas şer di meşandinê yani mevqifê insana ne hêzê vigirî dayînin mebde vigirî dan ştî mebdeyî ne mesela. Mesela em HPG sê heval jî bin êrîş li ser kîj perçê Kurdistanê bibe em ê êrîş li hember xwe hesab bikin û min hember wî helwesteyîn. Mesela helwest e. Yani ser wî esasî ev helwest giraniya wê siyasî heye hêzek xwe siyasî heye hêzek xwe leşkerî hene yasaya Iraqê hene yasaya hikûmeta herêm xwe hene ser wî esasî ber piştiyariya wan jî heye yani lazim piştgirî bidin. Tewerekêdî da ke gelê giring ew jî ke Rojavayê Kurdistanê ye. Yekînên parastina gel YPG di niha de li werin bêguman gelê caran şer wekû ew dibêjin artişa Tirkiye derbasî serêkaniyê dibe gelê caran bi grupên çekdar bi artişa azad bi artişa Sûriya şer dike. Ew dibêjin jî ke ew beşeke ji hêzên parastina gel beşeke ji tevgera we. Gelo li wir bandoriya we çi di niha de bi taybetî? Piştgiriya me ji bo Kurdê Rojava giştî heye. Çakî Kurdistanê ye û gelê me li wir dixwaze bi îrade bibe, dixwaze azad bibe, dixwaze wisa xwe ser bibe an jî em bêjin rêveberiyekî demokratîk bi dest xîne. Hemû Sûriye şûreş dibe ma fêgerê Kurd jî heye got vê şûreşê de li gor bercewendiyê xwe heqê xwe bigire, mafê xwe bigire. Em jî wekû hereketekî Kurd wekû hêzekî parastin em piştgirî didin wan. Lêbelê emeliyen hep eger wir tune. Yani o parçacı me pırskit hep eger ve derinin ne zeki parastır mı ve hep eger ve deri hay belki yani ariye şamade ariye şivaze şerde feydaş tecrübe hep eger dibinin feydaş tecrübe Kurda ve berxudana Kurda geçti dibinin feydaş tecrübe mecbin de vakayen emer vurtunen yani endamı me hep eger ve deri tunen pişgiriyam dedin var ama rastıcı berxudana ki mazın kirin Servi esasî hem azadiya gelê me li wir pîroz dikim hem jî berxwedana YPG. Eger wisa be hesasiyeta Tirkiye çi ye? Hesasiyeta gelek elendî dibêjin li Başûrê Kurdistanê hint alî hene di çarçovê ecendaya hikûmeta Tirkiye de dixwaze destan bixe Rojavayê Kurdistanê ji ber ku ecenda PKK li wir gelek bihêze yekînên parastina gel hemû ji aliyê fermandarên HPG ve têne tedrîbatên askerî têne kirin û piştgiriyeke xurtiya wan heye. Gelo bû ev madema ku tu dibêjî wicûda wê tu awayekî li wir nebe ev hesasiyeta Tirkiye hesasiyeta hint aliyên din taybetî li Başûrê Kurdistanê jî hint alî hene bû heye. Rojavayê Kurdistan gelê wir bi xwe biryara xwe bide. Yani şêwazekî çawa ye azadiye
بقالي عربي سوري حتى علاقاتي وبتركيا باشوري كردستان هريبا كردستان وبعرب رجشتي وشاب أو قال وربريار ده و تمثيلك بنابي حمز ريخستنين كرد رجاوي كردستان بنابي دستيا بلند هي أما كو هفجة وكو بهجة بجشتي في أساس وردكرين يعني دستيا بلند وكو تمثيلا كردي رجاوا وردكرين شو بيستوى هذا أمشي رامدان أما قال كرد رجاوي كردستان قريدان خواب سروق أبور هي قريدان خواب فكري وجلان رهي أو إرادة وان إنسانه ترجيح هواي يعني سيرفي أساسي دولة ترك يعني مشكلات خواب بكردار قشتيها لباشوري كردستان جيب صالاي قبول لا كفدراسيون هيج دبيجه هرم هم هيج دبيجه هم بيجن باكوري عراقي هيج د رسمي كتابة تركا وزمان خطابة تركي ده شمال العراق دبيجن يعني باكوري عراقي دبيجن ليه وقت بيجي تني حساسية تركيا وكو أو يبجي وبيدجي كو هزيك دنادا باندوريا اللي سر روشافي كردستانية بتناها كوش لاي فكري ايديولوجي بعبد الله أوجلان وغير داينا كو عبد الله أوجلان خادم مزرعة البيكي كان شوازين دنا بدينا تبصبيه حسابي واي سياسي هنا يعني تخاصن دستوري د باندور بن و هجمونيا خوال سر روشلات نامين حاكم يعني شارع قادن عثماني بني نهبكين أول ليبيا واقعين مصر تخاصم كن بشكل دين بارتي إسلامي حركة إسلامي قالك حركة يقول راستيجي براتيكي واني سوريا ده براتيكي شتا بويش يعني بير شاركي وخبات انخراج كن السوري ده أما ترك هشكرة بشكل الدواج برجو فكري إسلامي أساس ورد أما ما ترشي خواجبو كرد إرادة نبن تند باش وحتى شبوقو كرد دي محالفتا سوري دي جه ناقرن جه كردار تونه به اردان يدك مثلا القطري مثلا كرد لازم تولي كونغري ببانا تولي كونغري انشتواني ببانا ما او ناكن بله تواري ما يداويه سرهند halbuki yani اساسي خدن اگر ترک راستیجی خوازی روشلاتن آوین ده بکرات ببه سروکا پوشتن سکمزن دایوا کردی روجاوای کردستان آزاد ببین çava başvuru Kurdistan her vaha Rojavay Kurdistan'cı garici Türkiye ki demokratik rebe pişti. Yani Türkiye eğer txazid Rojlat anavin diye ku devlete ki demokratik minak ava xoşebik yani siyasete ki bide meşandın. Dili ve de hakimiyet, hegemonya u mitingari tüne piştir ya Kurda ve jere mazın hatta de çerçeve misak-ı milli diye yani bu Kurdi Rojavay bu Kurdi başvur Kurdi ba Kurdi ser esası ki azad ve demokratik قريب تركار اتفاق بلدن هذا بشتي كشتنا سي جنسية سمدارين كرة باريسا بايتخت فرنسا هروها بشتي كشتنا يجي تجارين مزن كردان لموسكو لروسيا ادي بيجن افا شوان مصادر بونكو مصادرين مادي جيبو بيكي كدا بين ديكرين جي تشيك تايبتي في روسيا تي كشتن جي تشكو جي درافيان كو جي باري قالوا كشتنا وان كسان هيا چند باندوری لسر مصادره مادی کری هيا چند تأثیر کا لوجستیک تایبتی وکو هزین پاراسنا گل کریه. تجاری روسیا هاتی کشتریم داشت ناکنده به yani asli Kurd be ama tepelemendi mi legal bir tune avulun. Eve diayeteki Türkiye raşkırına ki tepelemendi pek legal mafya tune yani eve raşkırına هوالا ساكنة خواتك السياسي خواتك ريخستني وخواتك آزادية جن أوروبا دامشاندن وإركدار بولودالين تبيوان دي خواه بمسألة مالي وعبوري وبراف تنهو أبا دعايتك رشكرينية كومبلو كيبو بي وسيلة ريا تلفزيونات دجيك ودوي عايز راستيجي دوي بيالي دبر الشيارية كي مازن رايا قشتي أقادار دكرد شوبان جارك دن وي كومبلو لعنت دكم وي ريشي لعنت دكم وهوالا بريس بيرتينم هوالا ساكينة هوالا ليلة وهوال فيدان بنجه مادي بيك جالي كردستان يعني بيك قال مادي ده حركتك يقول لسر اساسي فلسفاكي صادبوني فلسفاكي سلوكابو تبقي وكو درويش اجاندك ونبخايد شوبينن يعني دروي بيوستي ميجاني وكدي متشنينه اتشنينه
yani mene mal hene, mene ev hene u kişayek mey wisa junîne. Yani bawer ki em tenê ji bo gojiyan bike tekuşî bikin em dixwe. Nanekî li ku hebe ew nan ji bo me ji bo karim şorjgeriya tewrî mezin bikin imkanê ji ber wê em gelê xwe Divê çarçovî de gelek caran çapamenî dişopînîn bi taybetî çapameniya Tirkiye gelek caran jî ki hind çapamenî dijî bi hez dikin PKK bi rêxistinkirin ev hemû imkaniyetê bûtên çawa bûtên taybetî li Ewropa dibêjin gelê mesaderê yet madî li Ewropa hene gelek kesin evan mesaderan rêk dixin. Heta gelek caran li çapameniya Tirkiye derbas dibe dibêjin seredîrîkirin, muamelekirin bi madên hûjber gelekên din li sinûran gelek caran xelkê digirin divî çarçovî de gelo ev heya çandê hin dişipîne heya çandê verast. PKK hareketekî got dalî exlaqî de rastî jî di gelek imtîhana derbas bûye û em di vê derbarê de xwe bawerin. Yani maddi û şber ber de tê bîra min carekî tasû çiler wergot serok apo got yani hevalê min ez werdizanim hinek heval çixara vedixwin. Ew bi heva çixara jî berdin. Nêzîkî salekê yek hevalî PKK çixara venexwar. Yani hareketek wisa aqaidî ne hem. Bi maddi û şber re bi heroînê re bi mafya re ti peywendiyê me tune ev e şerekî taybet e dewleta Tirk dimeşandine berme û şerekî psikolojik e, psikolojî yani şerê taybet em bijîn. Di Tirkiyeyê bi girêdayî Gladio navnetewî û em dibêjin daîra herbil xasa yani daîra şerê taybet e. Ji bo van mesela dixebite çapemeniyê pir zêde bikartîne. Mesela em kirin irhabî wekû irhab em da nîşanan bi çi bi êrîşekê li hember Papa. Tealaqeta PKK Papa tune bû ama piştî 20 sala ev ispat bû. Serokekî Ewropa herî û dostaniyekî xurt bi Kurdar e dikir Palme bû serokê Swêd bû ew hate kuştin gotin PKK kuştî 20 sala ama ku irhabî elan kirin. Her wiha bi van ewan li pirseme derebûn yani pirseme dawiyê dî demê me bi dawî tê pêştir peywendiyekî istihbaratî hebû li ser PKK bi taybetî li ser rastî welatên zilhês wekû Amerîka wekû Tirkiye wekû İsraîl wekû gelekî aliyên din jî gelo di niha de piştî ev pêvaja hatiye rojevê piştî ev gotu bêje di niha de hene ev alîkariyanê istihbaratî bi taybetî nasibkirin li ser deverên parastina medya li ser serkirdên diyarên PKK di çi azdayê? Em ê vîdarin got ev bi dawî bibin. Ji ber got PKK ji dunyayê re ispat kir got aştî xwaze. İspat kir got heqliyê û ji bo gelê Kurd tekoşînê dike. İspat kir got ne hareketekî irhabî ye. Bêguman tekoşîna vê heqûqî jî wê bê danîn. Seriya esasiyar devleta jî pêwîst e helwestê xwe berçav re derbas kirin. Yani tu dijminatiya me gelê Amerîka tune. Tu dijminatiya me gelê Yahudî tune. Berûva jî vê em li hember insanê dijî Siyonîzmê an dijî bîjin masûniyetê an dijî ew ê Yahudiyan Samiyan dijî ne. Yani gelê Yahudî jî gelê Samî jî wekû hemû gelê cîhanî mafê xwe di coğrafya rojhilata navîn de li ser erdê xwe cihan bikin heye. Ew jî gelekin ew jî rengekin rojhilata navîn de em hirmet didin ama rastî jî yani heta niha dijminatî kirin li hember me. Komplon hember serokatî kirin. Vîdarin got ev devleta jî êdî helwestê xwe berçav derbas. Ber got tarîxê ispat kir got PKK ne devletekî Balê bêguman divir da pisyarên giringên rojevê bûn ku me arastê te kirin eger li dawiyê tiştekî tema be dikarî bi Kurtayî. Vê pêvajiyê em gelê Kurd pîroz dikin. Yek ev e pêvajiyekî tekoşînê tekoşîn taze dest pê dikin. Şêwazekî tekoşînê tê guhartin şêwazek dî derdikeve pêş. Dest pêkeke em bawerin got yaşîtî wekhevî azadî û demokrasî ji bo gelê Kurd ji bo hemû gelê rojhilata navîn wê bixwar bîne. Ben gavazya me gelê me Başûrê Kurdistan pêşgirî bide vê pêvajiyê. Rastî jî hestê netewî di Başûrê Kurdistan de pêşketin diraya giştî başûr de şiyariyekî mezin em dibînin teqdîr dikin spas dikin. Va me Newrozê jî dît tu bûyera hevala sakînet jî me dît xwedî derketin û piştgiriya nameya Serok Apo de jî me dît. Çapemeniya azad jî di Başûrê Kurdistan de êdî pêş dikeve. Bawerin got vê pêvajiyê nêz ve bişopînin piştgirî bidin û
ام جی وکو حرکت چه علی خارج دست ما بخواستن ام جبو گلی خو هر شهر پرجاب کم هیویدارن گو با پیواجو جبو همه روشلات ناوین جبو گلی کرد بتایبت پیواجو کی آزادی به جبو سرکاپو جبو کردان بله تماشاوان نجا بگومان ور دەڤەرێکە ji deverên parasnamediya biryargeha navendî hêzên parasnagel HPG balê serbaziyê PKK'ye ev hevdîtineke taybet ama bû gelbirêz Nureddin Sofî fermandarê biryargeha navendî hêzên parasnagel HPG balê serbaziyê PKK ku ew pirsên giringên rojevê taybetî ev pêvajoya piştî gotin Abdullah Öcalan an ku peyama wî lê Newrûzê de hatiye rojevê marasê wî kirin heta hevdîtinekê din her şad û bextewar bin dema we xweş.